US Ambassador South Korea Khuapi a Hliam atong South Korea ramcha a US Ambassador asemi Mr. Mark Lippert kumsom lila kumni chu breakfast meeting akainak a mi pa pakhat ni amhai le akut a bleida in Hliam le changka in Mr. Lippert chu sizung a ankal pi chol Hliam ma chu afak tuk asalo ma Hliam tu pa ni atu antwa chama mi South Korea le US World Cup training adu lo nak jong alang tar len ti asi North Korea ni atu US le South Korea World Cup training antwa mi hi adau ngai cha a ma Hliam tu pa hi North Korea le asimin lai ti a zoom asi Hliam tu pa hi kumsom nga la kum nga upa asi ti a mitmu ni achim e security officer ni antlai chol South Korea President Park Geun-hye ni Thil ahung chang nak hi South Korea US 10 nak ruanga si dia achim US President Barack Obama ni Mr. Lee Park chu rian rangte in adam tuan nak nga asadu tha nak chu US National Security Council bichim tu Bernadette Mehan ni achim kaima kamin chu ani lian kase